episode ya namusi sponsor wanga ba Decorex Thoyando Carrefour bone bane ba rimi samse bako zwibona nga dzibodo na mini ri Decorex namusi Decorex Thoyando zwino hapa no nindi na mulwane wanga mkomana wanga ndi dombelo ba diambe dzina ndiwone bonye ya mne ndipfi Gudani Maano ndi shuma pano Decorex. Okay wo mano abadoribudza afa Decorex ri kubona una dzipende una zwinwe zwichakachaka khezwila ringa disedza ra humbulela mara fhedzi ro nyondo pfanga bone vhane uri pano uitwa mini. Yes, pano river ri tshiko dilanga dzi PVC na dzi rhino board, so it's near to you safe. There's only one you safe at Thoyando. Ri ava guarantee ro ri vanga si bambise. Come with your quotation, will beat all the quotation that you have. Okay, so rine samse ri kwamba ri ku promote app yashu ipfiza plate. Hey app ithusa basha vane vaita mishumo ya zwanḓa uri vaone mishumo vanga vana maipfi ane vanga manga i app. Nṋe ndi khou vhona uri hey app i ḓo thusa nga maanḓa vha cheka mishumo i khou konḓa nga maanḓa, so zwino hey app i tshi khou kona u thusa vhathu vhane khezwo vha khou kona u ḓiitela nga zwanḓa, u khou kona u ita zwenezwo zwe mudzimu a muṋea kana zwone. Zwino hey app ndi vhona ungari i ḓo thusa kha vhaswa sa izwi vha khou zwi vhona fhano South Africa mishumo i khou konḓa, so vhone vha na talent i hone app kha vha ambe navho kheva vha advertise zwithu zwavho vha kona u ḓivhea zwo ri vhone vha konesa zwifhio. Kezo app yashu iko wanala kha Android zwa zwino ri tshi khou amba I to wanala kha iOS vha ya kha Google Play vha searcha Zeplet by Zungo. ri ko batanganedza kha iṅwe episode ya Zungo Artisan Vlog Podcast Edition. Namusi ndo vhuya na muṅwe munna hapo o munna wa kondo wanala oyi munna wa kondo wanala ndi ngani na miṅwedzi miraru ndi kwamba na yasiko wanala mukala avone va kondo wanala ya ne ndi muthu ane ndivha ndi busy nga maanḓa ndivha ndi busy khamusi ndi nga tou thoma ngo tou amba uri nga madzina ndi pfi Tshilukwa Rotshidzwa. Ndivha ndi khou shumana na interior designing u mona na South Africa loṱhe zwi tshi khou dependa kha uri client dzine ra khou dzi shumela dzi gai. So zwezwa zwi tshi khou ita uri vhavhe vha si khou ngwana ndi zwa uri ndo vha ndi khou shumela kule. Okay vasathi hafho vha khou shumela wone ava vha vhudza uri interior design vha khou amba mini vha tshi tori interior design vha tou amba zwavhuḓi vho tou katela zwavhuḓi. Interior designing i vha yo katela tiling, ceiling, built-in insert ya kitchen na wardrobe. Ndi zwiḽa zwine ra vhea hone dzi ngilasi dzi plate na zwiambaroni kamarani zwa kitchen ndi izwa zwo lela na dzi pani na mini na zwiṱofu zwine vha wana zwiṱofu sure zwezwo then na painting na roofing ndi zwithu zwine ri dila ngazwo ezwo. Painting vha kwamba u penda nnḓu nga ngomu na nga nnḓa mazenge ezwo zwithu. Then havha na zwiṅwe zwine zwa zwino ri kha tou zwi publisha zwa sathu tou vhesa vho kha vhathu nga maanḓa ndo sedzesa vhathu vha tshirema vharema ndi zwa dzi TV stand dzine dzavha dzo itiwa nga rhino ceiling dzine ri khou zwi establisha vhathu vha khou ḓi zwi ḓowela. Ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa zwine vha wana kha musi ceiling i si tou vha na different kha na TV stand zwi tshi tou nga tshithu tshithihi. Ndi zwithu zwine nazwo vhathu vha khou zwi funa nga maanḓa ende ri khou shuma nga maanḓa khazwo. Okay andi ku zwi vhone zwine vha khomba zwone ndi la zwine u ḓo wana TV chinga yo dzula muyani so adanga una zwiṅwe okay ari ḓo zwi sumbedza vha ḓo zwi vhona vhathu ḓo zwi sumbedza. Alright. Ari mbo ḓi dzhena kha ḽi uri vhone vha sa khou wanala vha khou shumela kule vhone vha vho ri shavho uri siya vhone. Ndo vha ndo ṱuwela kule mara zwa sa khou amba uri hafha hayani a sa khou shumiwa. Hayani a huna vhathu vha khou sala vha khou shuma. Nṋe u tou vha ni nga nṋe muṋe ndo vha ndi Cape Town. So nda ndi khou ita dziṅwe dza dzi project haningei dze dza swika uri dzi ndzhele 2 months uri ndi dzi fhedze. Mara zwa zwino ndo vhu ngazwo ndo swika. Nduri nda remwa nga ṱhongo uri munna ndi ene munane ndi nga ri ra sathu vha naye hafha noni ngori ra ro no vha na wa muḓagasi ra vha na wa plumbing and then ra vha na muṅwe ane u ita zwo fhaṱa na mini hoyu noni wa carpentry wa bulanga ra sathu vha naye
una urwa bulanga zwa serious. So ati ḓivhi uri vha nga takalela u amba nga Cape Town uri lwendo lwa Cape Town lo vha lwendo lwa hani vha tshi khou shuma zwithu zwa hani, zwo vha fara hani, stress tsho vha tshi hone na mini. Lwendo lwa Cape Town lo vha lwavhuḓi nga maanḓa. Nṋe ndi muthu ane ndi funesa nga maanḓa challenge kha vhutshilo. Dzi a ngita uri ndi aluwe ndi kone u realize na uri matsina zwithu a zwi ngo ima nga nḓila ine nda zwi vhona ngayo nga maanḓa ndo sedzesa uri u hayani. Zwithu zwa hayani a zwi fani na zwa nga ngei nṱha. Na hu na uri khamusi ha u si lo thoma ndi tshi khou ya mara every time ni tshi ṱangana na zwithu zwiswa kana u tshi dovha u tshi ya kha environment ntswa u tea u dovha hafhu wa adapter u bva khaye wa vha wone zwi tshi ya kha hune wa ḓo vha wone. Zwe zwa itea ndi zwa uri ndi hangei nda ndi khou shuma dzi project nnzhi nyana, nda ndi khou ita zwithu zwoṱhe zwine khamusi muthu u a tea uri a tshi khou ṱoḓa u fhaṱeliwa nnḓu a tou ri fha budget yawe na puḽene, ri mu fhaṱele nnḓu, ri ite zwoṱhe zwino itiwa nḓuni, ri mu hendele over dzi key. Ndi zwithu zwe nda ndi tshi khou ita zwone. And also ndo ḓo vha na project ye nda ita interior kana backdrop ya kereke ye nda ita hezwi zwine vha zwi vhona khamusi dzi kereke kha TV dza dzi kereke dza vhuḓi, vha wana background ya hone tshi nga ona mavhone o funga na zwi stage zwe zwa kerekeni. I did that. Ndo zwi ita and it was my first time. Samsi ndo amba uri nṋe ndi muthu ane ndi funesa nga maanḓa u challenge-iwa. Ndi takalalesa nga maanḓa uri muthu avhe ana idea ine khamusi nga muhumbulo wa vhona ungari zwi a konadzea kana zwi a konadzea a vha khou ṱoḓa uri zwi itiwe zwi vhe in reality. Ndi zwithu zwine I'm best in doing that. Na musi tshithu ndi sathu thoma u tshi ita vhone vha tou vha na idea uri tshi itiswa hani kana tshi itiwa vha khou tshi ḓa nga heyi nḓila. I can do exactly what you want. Okay. No, ndi khou vha pfhesesa nga maanḓa. Ndi soko vhona ngari vhu dodombedza lwendo lwa Cape Town fhedzi vha khou amba uri zwithu zwoṱhe zwine zwa itiwa uri muthu ṱhamusi a tshi khou fhaṱa a ti khou pfhesesa uri vha khou katela na u fhaṱa nnḓu kana na u plastelana kana ndi izwi zwe vha zwi amba zwa u penda zwa ceiling. Take me through that. Ndi nyo pfhesesa uri vhone project dze vha vho dzi fara vha khou dzi thoma gai zwavhuḓi. Okay, ro vha ri khou thoma fhasi, not meaning uri I was hands on kha zwoṱhe zwe zwa khou itiwa, but we were starting a house from scratch. We were swika tshi fhela, getting people who are capable of doing what they do best. Specifications zwa uri a builder, if ri khou ṱoḓa builder ra tshi wana builder, then ra fhaṱa, after building plaster ra ita, then all those things because zwi amba uri ro vha ri khou zwi tshimbidza ngeyo nḓila. Okay. So sort of like project management. Ara tshi nga zwi vhenga ura. I was a project manager. Mostly ri nga to zwi amba uri I was project manager kha dzi specifications dzine ati specify ngadzo kana ati dzi iti. I was managing those people who are able to do that. Okay. Mara hapo ne hato dia vhone vha khou fara. Kha zwa ceiling. Zwo penda na mini. Zwi sumbedza uri ndi avhala vhathu vhane a vha nga ri okay a una mushumo ngori zwine nṋe nda ita zwone a zwiho. Vha ready for challenging na iṅwe. Hada mushumo une ṱhamusi a vha ngo gudela kana ri nga tori mini a vha ngo fhedza tshifhinga vha kha wa na experience nga maanḓa vha ḓo dzhia sa challenge. Ndi u dzhia sa challenge and ndi takalelesa nga maanḓa uri ndi ya engage na vhathu vhane vha kona hezwo zwithu. Zwi ngita uri khamusi na musi hu lo thoma vhone vhane vha vhori a vha zwi ḓivhi ngauri zwa zwino nṋe ndi khou zwi amba uri wa vha tshiṅwe tshifhinga mushumo hu lo thoma ndi khou ita vha nga wana mushumo wo itiwa zwavhuḓi nga maanḓa mara muthu ane a vha phanḓa kha mushumo hu nne zwa vha sia zwi khou vha sumbedza uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi mara hu na muthu ane o ḓifha dzi advices u ya nga hune a vha uri o tshenzhela hoyo mushumo ngaho. Okay. Mafhungo avhuḓi ayo. Okay, ri tshi khou sedza henelo fhungo ḽa dzi challenge ri vhone vha takalela dzi challenge arali u sa khou tou pfhi challenge vhone zwine vha nga ri vho tou gudela zwone ne u bva tshikoloni kana murahu hanengei ndi zwifhio zwine vha nga ri vho tou zwi gudela vhone vho tou zwi yela tshikoloni? Ndo ita zwa planga, carpentry na electrical engineering. Ndi zwithu zwine nda vhori ndo zwi gudela hezwo. Okay, mara muḓagasi zwo zwino vha khou shuma ngawo
ndi ya u ita u tovha ni at busy ngawo ndi ya u ita nani ngei nda ndi hone ndo vha ndi tshi khou ḓi ita ndi khou ḓi wayara mara a si zwithu zwine ndi tou vha focused khazwo. Ngori na musi u tshi khou panga ceiling hu na wiring ine ya vha hone. Ati I don't need a wireman uri a install a light musi ndi tshi khou ita ceiling. Ndi ita zwithu zwoṱhe nda fhedza. Alright. Wavha kha musi na challenge ya ri khou ita ceiling ri a anzela u wanesa dzi challenge dza uri hu vhe hu no installiwa mavothi ane a dzi aluminium hu vhe hu na dzi remote edziḽa dzi no shuma kha mavothi aḽa zwi nida muthu o itaho electrical uri a kone u ita dzi settings back uri houḽa mutshini arali ri u bvisa ri kone u installa back so nṋe ri tshi shuma a ri tu ṱoḓa muthu ngauri nṋe ndi a zwi ḓivhe hezwiḽa zwithu ndi vha nṋe muṋe nda fhedzisela nda zwi ita then ra installa light ra sia zwithu zwoṱhe zwi organized and prepared uri vha customer ive i kana client. Okay. Yeah. Yo before I forget ndi kombela cameraman dani nthuse ngapha vha ḓo mpfarela ni nda ndo hangwa zwithu zwa vhuṱhogwa nga maanḓa hu na maḓi ngafha haya maḓi ndi a sponsora tshashu ne a ḓiseni oṱhe hu tou uri ndi gwada road ya gwada zwino a maḓi a khou bva ni wa Mpho water supply ndi tshone sponsora tshashu kha episode ya namusi ne ara vha tshi khou a ṱoḓa maḓi dzi details ri ḓo dzi vhea nga hafha nṱha vha ḓo kwamana na Mpho Mpho ḓo vha vhudza zwithu zwoṱhe zwine zwa khou tea uri vha zwi ite uri vha wane ha maḓi u supply kha dzi event dzo fhambananaho na musi vha tshi khou tou a ṱoḓa vhone uri okay ndi khou ṱoḓa u vha na maḓi ani wa Mpho hayani u ḓo vha dzudzanyela u ḓo vha itela zwithu zwoṱhe ndi ḓo vhea dzi details dzoṱhe dzawo hafhanoni nṱha vhone ha maḓi ara vha nwa vha ḓo farwa nga flu zwino a thi zwi advice uri vha nwe mara vha nga ḓi ṱuwa nao vha ḓo anwa hayani vha ḓo pfha zwone maḓi avhuḓi a khou vhonala a clean nga maanḓa ndi maḓi a right nga maanḓa so back to our program ndi company ine vha kha yo vhone ndi company yavho vha director kha company vhone two wa ḓi shuma iwe muno siho kha company vha tshi zwi compare na u vha director kha company one vha khou langula vhashumi vhanzhi vha vhona vha tshi nga prefera zwifhio zwa khwine ndi nga sedza vhukhwine ndo sedzesa nga maanḓa uri vhunzhi ha vhathu vha pfesesa uri vhukhwine ha tshithu ndi u sa konḓeliwa zwino u vha director a zwo ngo leluwa mara u vha mushumi ane u tou fhiwa activity uri u ita hezwi a zwi na muhumbulo munzhi une wa tea u aplayiwa zwi tou vha na u ḓivha uri zwine nda khou tea u ita zwone ndi hezwi so u director hu na dzi follow up dzine wa tea u dzi ita ende u tea u dovha wa vha responsible nga mishumo ine ya vha yo itiwa yoṱhe so zwine zwa vha uri zwo leluwa ndi u vha mushumi mara u vha director zwina u konḓa zwi a konḓa a zwo ngo leluwa mara a si zwithu zwine ndi nga ri muthu wa tea uri a zwi dzhie sa challenge i sa ṱoḓi u dzhieliwa risk ya uri muthu a ḓiwane a tshi khou vha director zwi na malamba azwo ane arali vha tshi shuma vho ḓifunga vha ḓo ḓiphina zwi ḓo ṱahe pressure vha ḓo i pfha vha tshi kha ḓi thoma na kha process mara zwithu zwoṱhe zwo no ima zwi vha zwo no leluwa no ndi khou zwi pfesesa nga maanḓa ndi believe ndi contract ye ya vha isa Cape Town so ara u muthu wo vhuya wa swika hafho fhethu a zwi ngo leluwa nga maanḓa uri u ye na company u wane mushumo mungafho u tshi kha ḓivha ṱhamusi muṱuku nga nḓila ine vhone vha vha muṱuku ngayo a thi khou ri vha ṅwana ndi khou tou amba uri ndi zwone vha khou zwi vhona vha tshe muswa so ri tshi ro sedza kha ḽeḽo ne vhone vha muswa so company yavho wo i thoma lini nahone zwa zwino yo no swika gai i na vhashumi vhangana ndi mishumo mingafhani ine vhono i shuma a vha mbudze zwithu zwo no nga zwezwo okay company nṋe ndo thoma actually I had a bigger picture ndi nga tori ndi tshi tou thoma the vision was to have a big company company ndo thoma u shuma nayo nga 2015 and then ndi tshi zwi thoma izwi zwithu ndi tou thoma sa muthu muṅwe na muṅwe ane u vha ana zwine a zwi kona zwe nda thoma ngazo ndo thoma nga u ita
dzi code bed dza vhana ndo sedzesa nga maanḓa ndi muthu anofuna u update badi zwithu uri zwithu zwine zwa itea kha musi tshikhuwani kana kha mashango a kule zwi vhe hone hafha Venḓa. Okay. So ndo vha ndi tshi ita dzi code bed na dzi bunk bed, mimbete ya vhana ya nṱha na fhasi na code bed ine yavha ina wardrobe. Ndi zwithu zwe nda ndi tshi thoma u dzhena kha u vula khamphani yanga nda thoma ngo zwi ita. Code bed ni mini? Ndi mbete wa vhana. Ndi zwine wa wana wo jaredeliwa so uri ṅwana a songo vhuya a bva na luthihi. Okay. Ndi zwone zwithu zwe ndi tshi thoma khamphani nda thoma ngazwo. And then nda kona u takuwa u bva khazwo ndi tshi vho thoma u ita zwa dzi silini na u dovha hafhu nda zwi vhona zwo uri no hezwi zwithu zwi tou vha kha nṋe ndi nṋe kha musi mutika bono wazwo mara a zwi ṱoḓi uri ndi zwi shume ndi ndoṱhe. Zwi ṱoḓa uri ndi vhe na vhathu vhane vha nthusa u itela uri mushumo u ye vhathuni. So vhashumi vhane nda vha navho nga u tou vha amba vhoṱhe ndi nga si kone ngauri zwi dipenda kha uri ri khou wana mishumo mingafhani nga tshifhinga tshetsho. Mara vhathu vhane vha vhori they are always on team zwa zwino ndi nga amba nga vhathu vha 6 vhane every time if una mushumo they are always in. A ḓivha na vhaṅwe vhane ndi vha ṱoḓa musi mushumo wono vha munzhi. Ava vha nga ngomu ava vhane vha khou ri shavha. Vha nga ngomu. Okay. Ri nga vha kombetshedza uri vha vhonale fhedzi huna muthu ane a khou ri shavha nga ngi u sumbedza munno no shuma nga maanḓa. Fhedzi ha nga vhonali. Okay. Okay, vha khou ri 6 ya vhathu vhane vha tou vha sure. Okay. Nda nga fona ho ndi komu wana ra shuma. Ndi kwamba nga 6 ya main power ndi sa kwamba nga assistant dza 6 zwi amba uri arali mushumo u tshi nida assistant ri nga amba uri tshikhala tsha mushumo tshi vha tshi tshinzhi nyana kha vhaṅwe vhathu. Ngauri vhathu vha 6 ndi vhane vha phanḓa kha mushumo. No zwi khou pfesesea zwi amba uri vhone ri nga ri vho create mishumo ya 6 ya permanent. Havha na miṅwe ya extra minzhi ine vho i creator ine ri nga si ri permanent ndi ya part time. Okay, ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa. Ndi dzulela u vhona vha khou posta hafhaḽa vha sumbedza muthu wa busy nga maanḓa. Zwino a thi zwi doubt na vhutshilo zwine vha khou amba. So kha dzi project dzavho dzine vhono dzi shuma ne thi vha ḓi shumela ṱhamusi umuḓi vho rali ḓa muthu a ri khou nyaga u itelwa TV stand, muṅwe ri khou ṱoḓa u itelwa ceiling for nnḓu yoṱhe ṱhamusi kana kha rumu nthihi. Mara vhone vha tshi tou sedza kha dzi project dzoṱhe dzine vhono dzi shuma ndi ifhio ine ya vha khulwanesa hone vha khou shuma gai, ndi muḓini, ndi khamphani, ndi Cape Town, ndi gai? Okay. Zwa zwino ndi nga tou ambesa kha musi nga zwo hanefha hayani. Ndo no ḓi shuma nyana dzi nnḓu dzo vhalaho. Nnḓu ye nda tou i shuma nda wana uri yo vha i project khulwane, yo vha i double story nnḓu. Nda ndi khou i shumela muṅwe muthu ane thi nga ambi dzina ḽawo mara vhane vha nnḓu vha vha siho hafha South Africa. Vha America. So won't appointer then ra vha na contract ya uri nṋe ndi ḓo vha itela ceiling kha nnḓu yavho zwo katela na tile. And that was a big project. Yo ri dzhiela nyana tshifhinga nda zwi vhona uri it was challenging ngauri ndo vha ndi si tu tou vha hone tshoṱhe ḓuvha na ḓuvha mushumoni ngauri ndi tshifhinga tshe nda ndi khou shuma project ya Cape Town iṅwe na ya hanefha yani uyeyo zwe nda kona u vhona uri no I've got guys that can lift the company up vhane they are willing to work. Ndo katela na u ḽa sa khou ṱoḓa u vhonala. Ndi muṅwe wa vhathu vhane vho shuma heyo nnḓu and then vho i shuma to sala kha musi completion ya zwithu zwiṱukuṱuku nda vha ndi tshi khou vhuya mara they are the ones who started the house. Okay. Zwi amba uri vhone vha khou thethedzana na zwiḽa zwa nga ngei hala vha khou thethedzana zwa nga ngeno. And then nga hetsho tshifhinga musi ndi hangi Cape Town nda ndo ṱuwa na muṅwe wa vhashumi muthihi ane ovha ene we nda thoma naye zwa i company. Nda ndo ṱuwa naye ri tshi khou shumela Cape Town. Alright. So ri nga ri project khulwanesa i Venḓa. A zwi a takadza izwo. Zwi a takadza zwi sumbedza uri
tiri na ula muya wo ri rine vavenda a ri pani chance a ri tikedzani a ri thembani na mini zwine zwi khou tou sumbedza zwo ri no muthu kha kone mushumo wawe u ḓo thembiwa u ḓo fhiwa chance ri litshe u sokou ri hei hayi muvenḓa hayi no mini no hani mafhungo avhuḓi hayo. So a ri sedze hafha vha khou ri vho thoma 2015 khamphani ne ya zwino nṋe ndi nyo pfhesesa uri khamphani wo ita u thoma nga 2015 vhone vha vhona vha tshi khou ṱoḓa u dovha vha fhedza iṅwe ndi vhugai yo fhelaho ni 807 years ne vha nga dovha vha fhedza iṅwe 7 years vha tshi khou ita zwithu zwa ine khamphani kana vha khou ṱoḓa u shavha vha ita zwiṅwevho ndi nga si zwi shavhe hezwi naho khamusi vha na zwiṅwe hezwi ndi nga si zwi shavhe ndi ḓo dzulela u vha khazwo ngauri ndo sedza nda wana uri ndi kha ḓi vha na zwinzhi zwine nda kha ḓi tea uri vhathu ndi vha itele zwone miloro ndi milapfu so kha ḓi vha na zwinzhi zwine ndi kha ḓi ṱoḓa uri khamusi development ya venḓa i tshi vha hone na nṋe ndi ḓi wanala ndi kha list ya vhathu vho ḓisaho development so vhone mara vho sedza kha khoni mushumo wavho fhedzi a vha khou nyanga u shavhela kha iṅwe industry khamusi kana u tou extendela kha iṅwe industry vha vho ita na zwiṅweho zwa zwino ndi nga si tou bvela khagala khamusi kha hezwo vhutshilo zwezwi ri tshi khou tshila zwi a ḓi konadzea wa wana uri khamusi field a u tsha tou i funa kana a u tsha tou vha khayo tshoṱhe vha u tshi khou ṱoḓa u aluwa mara ndi zwithu zwine u nga vha na khonadzeo dzazwo mara ndi nga si tou zwi fhindula nda tou zwi khwaṱhisedza no ndi khou vha pfhesesa nga maanḓa a thi ḓivhi uri hu na zwiṅwe zwine vha khou ṱoḓa u edana nṋe ndi sokou vhona nga ri ro amba ro ṱanḓavhudza fhedzi vho amba zwo ri vha bva gai nṋe ndi bva vuwani lokishini ha Tshilukwa ha Tshilukwa okay khamphani ipfhi mini Tshilukwa carpentries and project zwo amba uri zwino vhone vha nga tou fha vhaṱaleli nomboro dzavho na dzi address everything that they need to be in contact with you zwine vha nga kona u vha kwama ngazwo kha vha ṋekedze zwone nomboro dzanga dzine a dzi disappoint na luthihi dzi ndi dza Vodacom dzi ri 076 45 90 907 havha na dza MTN dzine dza ri 071 062 8570 kha Facebook ndi pfi Tshilukwa Rotshidzwa kha personal Facebook nayo ndi shumisa na kha zwa business then nda kona u vha na page ya no pfi Tshilukwa carpentries and project dzi services dzine nda dzi ita vha ḓo dzi vhona haningei kha Facebook and then vha kwama nomboro edzo dza 076 kha WhatsApp una catalogo na business ya ndi nga ri na business card mara ino shuma online ine nda vha sendela link vha ḓo viewer zwithu zwoṱhe zwine ra shuma zwone ndi hezwo zwithu okay zwi amba uri a hu ambiwi na muṅwe muthu na uri vha ḓo ṱangana na receptionist vha ḓo ṱangana na assistant hu ambiwa na vhone vhani straight okay a hu no xela okay zwine vha khou nyanga u ḓadzisa ndi zwifhio huna zwine vha khou nyanga u ḓadzisa kana vha khou pfha vhone vho amba zwoṱhe zwine vha nga amba na ndi khou pfha ndo amba zwoṱhe zwine nda nga amba zwa zwino okay nṋe ndi khou livhuwa vhone vho ḓa hafha tsho fhedzisela ri ite so hu na app yo bvaho app yo bvaho ndi app yo thusa vhathu vho no nga vhona u wana mishumo vhone vha wa vhuvhili u install ra songo vha vhuḓi hezwo vha wa vhuvhili u install vhone vha nga a thi ḓivhi app a thu vha active ngo to ralo fhedzi vha nga ṱuṱuwedza vhaṅwe vhathu u install ndi nga ṱuṱuwedza vhathu u install nga maanḓa vhane vha vha kha field ine nda vha khayo zwi tshi ḓo dovha hafhu zwa vha zwi khou thusa u ya nga he nda pfha ngaho zwi ḓo vha zwi khou thusa uri vhathu vha wane mishumo zwi amba uri a nga ḓo vha na ṱhahelelo ya mishumo kha vhaswa na luthihi so I can advise people to join okay hey ndo khakha badi ndi kombela 2 minutes ndi kuvhuya zwino 2 minutes A few moments later. ndamboḓiwa ndo vhuye ipfhi mini app a vha ḓo vhala afho vhone we install vhone ipfhi mini
cameraman iko bvapo Zaplat. yeah ndi Zaplat nga Tshivenda fhedzi ipfi Zaplat yeah so zwa zwino i khou wanala kha Android fhedzi ne huna vhala vha vhono shumisa Huawei vha ya kha website yashu vha ḓo ya nṱha fhaḽa vha ḓo wana fhethu hune vha klika ha bva menu i ḓo ri get our app i tshi ri get our app i ḓo vha i khou vha tshi klika fhaḽa i ḓo vha i khou download vha tshi fhedza u downloada hu na dzi instructions dzine dza ḓo bva vha installa heiḽa app vhone vha tshi fhedza u i download vha songo fhela mbilu i ḓo thoma ya loader ho mune i nga vha yo loader a thi ḓivhi tshifhinga tshingafhani i khou tou tenda zwino hafhanoni u fhedza u loader a kona u register so vha tshi fhedza u registera vha ḓo kona u vha vha khou vhona zwiṅwe zwine zwa vha hanefhaḽa nga ngomu zwa zwino a ri tou vha active fhedzi i ḓo vha active zwezwo vhathu ni khou ḓi installa ni tshi registera na mini so vhathu a ri ite ngo ralo ri ye ri download app ri installe ri registere zwinzhi zwi phanḓa so ndi khou livhuwa vho Tshilukwa ne ya ri ḓo ḓi dovha ra ṱangana hanefha phanḓa mushumo tshe hone vha khou ḓi zwi vhona na vhone mushumo tshe hone ndi munzhi ri khou tea u thusana uri vhutshilo vhuye phanḓa ngori vhuya phanḓa ngo shuma a vhuyi phanḓa ngo dzula fhasi none tshipfi ri khou tshila hezwi ri khou shuma ndi zwone ndi khou livhuwa vho ḓa vha vha na rini ndo livhuwa na nṋe nda